May ni somni pasari sang ni somni paruk nilai ni ani a bazar thlir tu te chibai ule IRGC te chon Persian Gulf a USMQ-9 drone chon kap thla ti an soya Iran beitum US in do thlona tha F-35 fighter jet le RQ-4 drone te po Iran wansang boruak lu tuman thlola in an lo kap thla a heng thlona le drone te hi an tlan chiani in an soibok Nimin jing khan US sipai te chon Strait of Hormuz le che vela Iran missile ka chuana mun le tuipuya bomkam tum Iran longten beya US CENTCOM chuan man in Vietnam US sipai te chuan Iran sipai te mun an bei ti an puanga nimin ni leng le ni zan thleng khan an bei chun zom le ri lawani CENTCOM hian Iran an bei le dan kim chang hian puang zar lova Iran point official in beyan ni dan hian puang zar bik chuang lova Iran state media te chuan Iran ram chim lam Strait of Hormuz atanga KM somsari vela hla Bandar Abbas a thilpua ka om thu an puang ani US CENTCOM thu puang tu Navy Captain Tim Hawkins chuan kan sipai te hian Iran missile ka chuana mun le Iran long tuipuya bomkam tumte an bitumani ti in nimin tlai khana puanga US CENTCOM chuan boina lian jok chok chuak lo thei ang ber si in mani inven an chun zom zel don ani atibok India ramacha mek US Secretary of State Marco Rubio point US sipai te hian tuipuya bomkam tum long tele missile ka chuana mun ten bei ti asoi ve boka Khovela tuyal theile gas kalkong lun ber pakhat Strait of Hormuz chu Iran sipai ten an dang ping reng turani lova in biak na hmanga honani lo po in tharum hmanga honani ang ti asoi bokani soitongin nimin zinga US be na chungchang hi Iran chon official a soi chian nan nei lova heti la hian IRGC chon thu chua siamin US drone an ka thlak sak thu le US in do thlona le drone dang pon ungkir thu an soi boka IRGC chuan US in ka hai thu thlunga bo chiana chang le turin digna an nei ti an soi boka heti lai hian media report then khata chuan US strike wanghen Bandar Abbas a IRGC sipai engemaw zat an thi ni in soyani nimin zinga US in Iran a beina hian a sat lo wangin in remna nei tuma in biak nalama ngonga nei vakarin nomlo ni in mithiam te chuan an soya Center for Strategic and International Studies a senior advisor Mark Kansian chuan tuipuya bomkam tum Iran long le tuipui kama missile ka chuan a hmun tlem te an bituma aba kan chun zom lo ani atia chuti lai chuan engang takin nge Iran ram hruai tu ten an chan le tang ti apoimo hle don ani atibok nimin khan Iran state media te chuan supreme leader Mojtaba Khamenei thu cha an ti chuaka kumsom pangan hnuwa Israel ram chu om to lawang ti asoi has biak zin te ta na supreme leader thu cha ti chuwa hian Khamenei hian apa Ali Khamenei an kumsom liam ta lo soi thin kumsom ni pangan hnuwa Israel ram om to lawang ti churon soinanin kumsom pangan hnuwa Israel aboral to ang aron ti vele a Iran ta na pan chia Zionist regime hiang het to lova an hun top laman mang me kani atibok Khamenei chuan an chevel ram te chuan an rama US sipai le ral thuam te an chan him zo to lawang atia US le Israel chu missile le drone mangin khomual tuipui le wansanga bitum zelan ni a helai bial ram ten US sipai ten hum thei to lawang atia Gulf bial ram te chu in lungrualin khovel kalphung an soi danglam don ni in a soibok Khamenei chuan dead to America le dead to Israel ti chu Islam sa kho betu te aw hla ni zel dona abik takin thalai te aw hla ni don ti soin helai bial hi tun ma ang khan om to don lova helai bial a hian US chuan an sipai te tan hmun hi man nei to ngai lawang atibok Mojtaba Khamenei a vona hi ni zankan Israel Foreign Minister Gideon Sar chuan hetiang thu hi kan hriat fo hnuani Khamenei ti hmingpu pakhatin lo sei to thina ashim shimin khoya nge moi om le ti in Mojtaba Khamenei hi a chang le dani nimin khan Iran Foreign Ministry chuan thu chu siamin US in Iran chimlam an beile chu in ka hai nei mek bo chiat na ni ti in chan le tan tum thu an puanga US sipai te chuan Hormuz gan biala in ka hai bo chia in Iran sipai hmun ten beya Iran laka hmel ma chet na chu chan le lova tham ral ti ran tum lo thu an soya Islamic Republic of Iran chuan Iran ram beina chan le lovin na chu adon lova Iran ram zalen na hum him turin ti hre nei don lo anti Iran Foreign Ministry chuan engpo thleng le se Hormuz gana in ka hai bo chetu an ne wangin
US chu mo phur tu an niang an ti bok US in Iran a beile wang hian Brent crude man chu za pathum do na sang le ngalin barrel khat dollar somkwa pariat point pakwa pakhat ani le ngalani nimin khan Iran rama chuan President Masoud Pezeshkian a thu pekin internet ti nun le tanani ta ni in CNN chuan an reporta internet monitoring group NetBlocks chuan Iran rama ni somriat pariat chungzet internet off ani hnuwa nimin atang khan ti nun le ni tanta an ti ani NetBlocks soidanin Iran in ni somriat pariat chungzet internet an off hi tunlai khovel chanchina internet off rei berani an tia nikum December thato pa Iran mi puiten Iran sarkar du lo nan lan tira tang khan off tanani a US le Israel in February ni somni pariata an bei zuya wangin mi puinol puitan internet man theilo ani ta zelani Iran First Vice President Mohammad Reza Aref chuan thu chua siamin President Pezeshkian a thu pe kangin internet chu ti nun le ni tanta ti asoya Iran ramaro rel tu te lamtang mi puite be seina ti hlo tin zelani zelan tirnan internet ti nun ani le tanta a hrian na le thiam na manga mason na sa jong nei na ta na man tangka ani ang ati heti la hian nimin ve khan Iran ram ko chuan Iran president thu nei na mangan rama internet ti nun le ni awangin president thu nuaya din Iran ram chunga internet chungchanga thu nei tu pol Special Headquarters for Organizing and Governing Iran Cyberspace chu thiani thu an puanga complain an don wang ni in an soi Special Headquarters hi Pezeshkian hian tun thlani som pani khana dina Internet le Cyberspace Management and Call tu tura dina ni a he pol hi president hian din ma se Iran Supreme National Security Council chu Iran internet chungchanga thu nei tu berani zel ti an soi ani nimin khan Israel chon Lebanon chu thona manga beile in an bom thla ka wangin mi som pakhat an thia som panga in hliam an tuara leilama po Israel si paiten yellow line an siam chu Lebanon ramlama son pheile in ma an la chun zom ni in Al Jazeera chon an tarlang Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Lebanon chimlama Hezbollah te omna mun beiturin si paite thuwa pe ti asoi hnu loka Israel in do thlona te chuan Bekaa Valley le Lebanon chimlam kho engemaw zat chu bom hmangin an beya Bekaa Valley a Masgara khuate Arnun Yamo al Sakif Zotar al Sarakhia le Meifaduna te bom an thlaka Nabatia districta Beaufort Castle bula po bomatani in report ani Israel si paithu pongtu avichai adrai chuan tho tan ni khan Nabatia bial mi puite chu marlam zarani luilama tlan cheturina hriat tira nimin khan Israel si paite chon Hezbollah si paite mun poimo zavel an bom chiani in an puang ani Israel le Lebanon helpol Hezbollah te hian in ka hai puang ma se puan lo ne na in angrenga tun haya pheichon ramria drone le rocket mangin an inside ton renga nimin po khan Hezbollah ho hian thu chua siamin Lebanon chimlama Israel si paite omna mun chu an si paite nan beya sama khuwa Branit Barak chu drone pani mangin an beini in an soya Bin Jabel khopuya po Israel sipai motor chu drone mangin an beya Shrifa le Der Kifa Israel drone an ka thlak thu an seibok heti la hian Gaza strip po tharum thona thleng zela Gaza hian ni kum October ni som khan in ka hai puan ani to a ma se omzia nei chuang lova nimin khan Israel sipai te chon Palestinian pasari an that ni in AFP chuan an reporta Al Maghazi refugee camp mi panga than ni a Khan Yunis mi pahnih than ni bok an tia Israel si paite chon Hamas helpol te an bitum ni in an soi nimin khan Belgium rama rel le school bus an in suwa mi pali in nunnan chana thizinga hian naupang pahnih an tel an ti Belgium ram mobility minister John Lackroki chuan he chiat na thleng chungchang hi soin thizinga pahnih hi puitling ni in pakhat zo khi bus khal tu ani atia he thil thlen na mun hi Belgium ram khopui Brussels atanga kem somni vela hla Bugenhout khuani in an ramani minjing lam dariat vela thleng khani a he chiat na thlen la hian bus a hian puitling pahnih le naupang pasari an chuang ni in a soibok Belgium police tu pong tu Enberger chuan rela chuang te zinga thi le hliam anom lo ti asoya bus hi special education school pana tlan lai ani atibok Belgium rama hian khopui le thingtlang khuwa thlengin rel kong an kaltira hetianga rel le lir theidang in su hi anom fowa
ni kumpo khan hetiang deuh chia hian mi panga in nun nan lo chan to bok ani nimin khan India ram khupui New Delhi a kuat ram foreign minister te chuan meeting nain thu cho in trom an siama ni kuma Pahalgam Jammu and Kashmir a fir fiak te chet na le Sydney khopuya Bondi beach a fir fiak te chet na chuan dem thu an saya fir fiak do zealan tum thu an saibok kuat ram te hi India US Japan le Australia te an nia nikum April ni somni pahnia Pahalgam fir fiak chet na le December tha Australia ram Bondi beach fir fiak chet na chuna takan dem thu an saya international law noya fir fiak do na kalpui zealan tum thu sain fir fiak do na konga hian fir fiak te mai baka an ma ni tranpui tu te po dotel zealan tum thu an sayani kuatram foreign minister te chuan Indo-Pacific bial chu zalen taka omzel theina na theitop chuan tum thu sain South China Sea le East China Sea boina omle thin chuan ngai mo thu an sai boka Strait of Hormuz le Red Sea chu khovel pumsum don na kalkong ani angin ti boilong ni se an du thu an sai bok heti la hian US Secretary of State Marco Rubio le anupui te chuan Agra Taj Mahal bula thala in social media a post ania Hyderabad ta Iranian consulate chuan he thalak hi Rubio ka nan an ron manghal Rubio le nupui Janet te chuan Taj Mahal ko ta thu thlenga thu in thlan la a he thalak hi internet a dar vele Iran consulate chuan exa post siamin Rubio chuan ron kap ngala Rubio hian Taj Mahal chanchin le satu te chu hrechiang se chuan thalak puimi alawang antia Taj Mahal chu sa jahanan Iran mi anupui hriat rengnana sak Iranian architect thiam hming thangina design ni in an saibok Taj Mahal hi kumsang khazaruk somthum panhia Mughal Emperor sa jahanan anupui pathumna Mumtaz Mahal hriat rengnana sakania Mughal architecture moi le ril chungchuang tarlan na nia ngai ania Mumtaz Mahal hi amhing takchu Arjuman Banu Begum ni in Persian chung ko hausa taka tanga piang apa chu Persian lalram khon bol upamin Abdul Hasan Asaf Khan ani Mumtaz sipu Mirza Giyas Bek chu sangkha zanga somsari pasari khan te ran khopuya tangin Akbara khon bol ni turin India rama apem antia Taj Mahal hi Iran rampona Persian architecture pholan na langsar berangai ania asakdan hi safadit Persian tradition nen soizamania Taj Mahal banga hian Persian ku ziak thiam Iran ramatangan choklu Abdul Haq chuan Quran chang thu la chuakin tun thlenga hmu thein na ziak ani bazari lo thira wangin kan lo me